Lepar nih. Nah, itu pasir mami. Mami saya serius. Ini mami suruh mana? Good boy, oke? Good boy. Ini mami leh. Kita mami mana? Love you, baby. Chicken itu deh. Oh, beef lah ya, Han. Oh, murah lagi. Ini lebih. Wih, sorry nih. Okay, how ito hene heavy one, so ohin laran sabaju and hapai masai service ohin hall overtime tamba how cover hana kolega dakala. So yeah, sorti ohin tama sedu jadi how sai hene samba bain tu kuida. So ami agora ise ia bank tamba na punya kertão lá tem nem pica osang lá diag jadi ami agora sei liu bank depois de Husi bank, ami tu bala H&M, tambah tu bola hanya kalsa training, kalsa workoutnya ne, tambah hanya kalsa workoutnya herua, so ki ida, awal si primer kalai, primer sirnya kalsa sa ba workoutnya barak, so ki nia kualidade la dunia. Hello Nathan, hello, hello mom, Nathan, good boy. Kita sepatu ke filho, please. Kita sepatu dia kuang. So ya guys, ini hari ini liur ba. Ini barak permate. Ini kepasti ya. Nathan, hello. Yes, princesa. Kami agora ia H&M. Oh my gosh, how kosalos nih. Honey, ini gayet ya honey. Oh, not many bumpers.
So ami agora lauba rola ikan. Maar harus troca farra, né? Ya? Bisa? Ya? Bamro yang ini deh. Sambil ini tambah tambah melarang, tambah is permate. Oh iya, toiletnya mas is permate, is ikan deh. Sambil gua yang ini deh. Nampak kau yang saya main mesti seperti ini. Ya. Hani, oh mau hola ikan ser-sera? Mana deh? Serdina lah ya kah? So, ami agora yang labas, atu lauret sih, so kira mana sekalai, depois vamos polilos, tamo pensa serviço, já crocatang. Nah, não fomos a minha carteira para dele. E bolso. Olha how lihat cenem how hola. Mias. E depois ho calça. Calça training para how bele uja ba workout. 20 pound. Pastas guys. Yes. Guys, honey. Dieta. How gusto los guys? Nia pastas how. So kanya aine. Nya ini mah naruk itu andet. Wain hao nain kan to ansa to pas-pasos ene. Pois de hao koko ni naruk itu ang mas laba tida. Ni qualidade dia klos. Tryna put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. Really point to just to hurt them. All red lamps to tease them. None of these toys on these. Hey everyone, so ami agora he park. Oi hanalin sa serviço ni dia itlah halimar teba park. So yeah, amin tolo mait ya. Tama napo oi ni kolega batulan ni uma sira bahalai, sira ba muatai. Nathan, hey. Hello. अभी वो बनी शोरूम में ये बा कितना का ये पास्ता नीति एमनाइन ताकि tahu lah kita orang Tryna put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. Really point to just to hurt them.
all red lamps to tease them. None of these toys on lease to made the whole year in a week to main chick out of their league to side chick out of their league to house so empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces, and she clean it with her face, but you love your baby. You talking money, need a hearing aid. They talking about you, you don't see the shade. Switch up your style, you take any lane. Switch up your cup to kill any pain. Look what you've done. You're a pretty little... Nathan ngồi như tiêu na bài là Nathan. Naja, nie gosta. Nathan. Kami saya nih guys, kami saya Halimar. Nathan agora, hoje kan Nathan good boy les kalanya, hey how alai, depois how workout, so agora neng rua hanaling mana lornya mai sai boy, pernimos contente tuang. Papa, mau? Itu bisa boy, oke? Okay? Mana? Hei, mana? Kan mamanya di mana, guys? Oh, mama pana. Bye bye. Oke, okay, bye, Nathan. Apa lemah sih? Mana sah subidan? Subidan. Mau sih lain deh. Sota bener forehead. Ida, hanya hitam hal lainnya kali. Baiklah. Oh my goodness. Ay, honeymoon ba please? Guys, amigo mo para na really kolos. Manas pa mate. Hi. Mami size tunten. Mate, sati mate. Lalu mulai. Ay, tayo niyo bang? Madali. Umay dali. Mana? So guys, vlog boy lorongnya toya neret. Obrigado por imi hotunya suporta. So yeah guys, eu senti hasneret. I will see you on my next one. Bye bye.